Ki Pulit ka Jala Meklia ka Special Investigation Team lani SIT kilayo iki Makodor kentop ka ksir ki Syukurem kentop ka Sonam Rakwanshi bat ukenjer ksir jong Raja Rakwanshi ubala sya penyapno nakayeng ka pakisah Indor Madhya Pradesh USP ke is kasiel kata ubak Vivek Sim ulah pentip bahkan hon jong Special Investigation Team lani SIT hapo ka jengilam usop inspektor kata ubak Anthony Khongset bat ukaran pucha rengkat ka jengirap ki Pulit na Alkapuris Police Station kilayo iki Makodor jong Sonam bat ki jong Raja Rakwanshi na ka flat jong Silom James harat lam distrik Madhya Pradesh kilayo ru ya ka laptop pendrive bat ki wei kot kisla ya kanela yo hadin ka jing pla jong kilai ngot ki bakan top yu nong pe ya ka flat Silom James ulo Kendra Tomar utra jong ka flat bat unong apahara ubarbel kini kilai ngot ke Belasyak Kem na Madhya Pradesh halor ka jing kenok baki temu ban penja ya ki sakhi satar halor ka jing tukit jong Pulit ya ka jing syak penyap jong Raja Rakwanshi laya thuk tolong kubor ring Pulit kata ubak Vivek Sim